Dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije In Life na programu televizije Kopernikus. I baš kao što ste navikli, i ovoga puta imat ćemo veoma zanimljive sagovornike, pa svakako ostanite sa nama u narednih sat vremena. Vesna Stanković rođena je 1972. godine. Posle srednje škole dolazi u Beograd i upisuje pravni fakultet i sa 3. godine odlazi na Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i upisuje glumu 1994. godine u klasi profesora doktora Vlade Jevtovića. Na televiziji i filmu ostvarila je niz manjih zadataka u dokumentarnim i igranim formama i tumači ulogu Rose u humorističkoj seriji Vanje Bulića Javlja mi se iz dubine duše. Pevačica Vesna u humorističkim serijama na TV Pinku, Agencija za SIS i Kafanica blizu Sisa. Za monodramu Lina od kamena tvrđa dobija 2 zlatne kolajne na festivalu monodrame i pantomime u Zemunu, nagradu za najbolju žensku ulogu u Sarajevu i nagradu za najbolju glumicu festivala u Korči. Jedan je od osnivača trupe Balkan Novi pokret i u toku poslednjih nekoliko godina realizuje niz autorskih projekata gde se pojavljuje kao kompletan autor i kao glumica i sa njima učestvuje na brojnim međunarodnim i domaćim festivalima gde dobija brojne pohvale i nagrade. Već više godina se ozbiljno bavi režijom i potpisuje niz predstava u brojnim pozorištima u Beogradu i unutrašnjosti, kako sa amaterima, tako i sa profesionalcima. Vesna, dobrodošli u emisiju In Life. Hvala lepo. Vi ste zaposleni kao glumica u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pa bih ja pre nego što se dotaknemo teme biznisa i uopšte poslovanja, naravno danas u kontekstu kulture, ipak posvetila par reči glumi. Kako ste počeli time da se bavite i šta sada radite na tom polju? Sad sam skoro čitala nešto u nekim novinama kako bar 70-80% mladih ljudi, dece i omladine zapravo mašta o tome da postanu glumci. Ako ne glumci, onda tako nešto, neki pevači, muzičari ili tako, poistovećujući se sa nekim likovima sa televizije, filma i muzike. Tako da verovatno negde sam ja bila deo tog nekog stampeda, te neke strasne želje da postanem deo ovog nekog kulturnog i glumačkog establishmenta. Međutim, moja ta strast i želja je bila malo snažnija nego kod većine koji odustanu negde usput, predomisle se, pod raznoraznim uticajima postanu nešto drugo. Na svu sreću tamo posle kad bi svi bili samo glumci. I onda sam ja prosto bila upornija, prevladala niz nekih prepreka koje postoje da bi se postao deo ovog sveta i eto mene pobegla s 3. godine, 4. godine pravnog fakulteta i eto mene među ovim svetom. Dobro, šta ste do sad radili? Uradila sam dosta različitih stvari, pošto sam ja, što sam član jednog od najznačajnijih i jugoslovenskih, starih jugoslovenskih pozorišta, sam naziv i nosi Jugoslovensko dramsko pozorište, se bavim tim nekim klasičnim repertoarom i modernim dramskim repertoarom i sve ono što je još značajno za mene i za taj moj umetnički rad je da već 10 godina radim sa svojom jednom trupom koja se zove Balkan Novi pokret i svi ljudi koji su iz ovog sveta umetnosti znaju, čuli su već za tu trupu. To je pozorišna trupa koja se bavi istraživanjem tog etnoteatra i prenošenjem tih nekih drevnih priča, mitova, legendi i bajke, služeći se kao osnovu i koristeći te neke motive iz tih nekih drevnih verovanja i rituala i onda se modernim scenskim sredstvima prenosi u pozorišno. Tako da već 10 godina sa doktorom Milovanom Zdravkovićem, producentom i profesorom, bavim tim nekim stvarima, tako da i za mene je zaista i za moje trupe već do sad 10 predstava. Predstave su uglavnom u mojoj režiji i moj je tekst, ja sam autor tih predstava, ponekad glumim, ponekad ne, ali ono što je značajno je da smo do sad bili na preko 20 svetskih festivala, počev od Edinburga, Italije, Turske, Grčke, Bugarske, Albanije i tako niz nekih zemalja gde smo mogli da, Moldavije, sad ne mogu ni da se setim, zaista preko 20 tih nekih svetskih, značajnih svetskih festivala. A šta je ono